Hey, boy ni somni pathum November Jubilee ka press Kohima Presbyterian Pastor Bial Jubilee ani chumi tu chuan Kohima Pastor Bial athutmun Kohima Pastor Bial thutmun Kohima natlang kan nei mup meka khi lai hi kan tualu pania khi rong noi khi athiam khop me muchungin noi thiama khi tiang khi ka voi khat mu na ni Kohima chumi me lo bek kan om chuan he lama hian tlangwal rual zong lai an ni heng ho hin nula le tlangwal an nia an ni hi engtik lai pon lei thei an ni deuh berin ka tila lei thei an ni deuh ber mai tila kan soi so lama vacancy om kan tina ni he lai bi chia hi chu so ron hoi chia hi chu chiang chia lo deuh lekin oma ama hi chu tiang bel ni he a moi in thingpui ron sema chuan voi ni ti hang kan ni rong kan han hnoi white wash venga nakina Dimapur lamte chumu te peren lamte phon on lakal tura han nga yila ti chuan he ta hian a chhak lama khian helai hian in Jubilee lung da na tura ni ta hei kan get lu hlimania Kohima chuan hei a chhaka khian in chokidar quarter tur le nopang Sunday school hall tour kan sathar meka chu kan la sazo lo dewa tungkum chunga zo man kan tuma a chung lam plastering an ti khoi meka tuna hian chu tiang vel ania ma kan son ve hret hret Kohima pastor Kohima ko shanpon chu ni hei Kohima hi mizo charsi sangkha jang kwa songa pasori de ya din to ani ti kha min lo hria sak ula chu a Jubilee na ani to ni chu ti angania chu mang turin ka in puat cha heng lai hi herong ka han noi tharanga ka han bang teki cement khoina le king ho khi ka han noi thar mu panga chu chuan khamini ma khan vok te kan tal don ania chung te po chu vok tal na te po kan la ron ti chuak zel pi ranga i la min lo clear sak le theu ula like le subscribe kha comment nen min lo share sak vek turin nali suamingin kan di la cheu